Nogo semeli kwano mwanjumuri na nisa sobete ni wendete gutwara umorogoboro muyekero lyalengeri tukuria Jumamosi irigiya ngagete weekend yawe nigo yalenge ntwara mono kabisa anena sibali bagenda sikanisa mbali bari gukora kikambi cyabo anena sikanisa ya Adventist na semeli kwana nigo cyaribiya nande ingakimbaka ingakinde n'ikigero kindi kukorania asemese itu ya mangana Amayia Ensa Eyemo eringwerere na rari twagusangiri kurulia gakete gwikabone no kuburikwana na ikaranso ike yakarori ni amate yawo gusode nsenjera yawo kwenda nyumba gusandura urasiki bawukya gasemara bayabone igirere bali yawo bene urabwate mangana ya senjera yo bwikirenu kurwasikita senikya Ndizi TV nero bwansumo gusito yasangiri kurulia gakete gwikaboniga kurukingo ngonye cyenze iri anyimo cyasugusu amo nabosongo ikaranso ike torana kisiasa yagendera sensi yetu ya Kenya aneka tuterete matuko 15 no moka gocha sobochoryo bonne bw'umwaka yo bojo kerekana kitariki kyanda mutinyo 5 umwaka noroyo yora sense merinde yemenwe manyeryo nigakorokwa Joshua Niriane Brighton Makoli. Nyurana mangana na bokonda ko yabweta sensemeri yemitandao Facebook tonyole Ndizi TV News Digital boiga sensemo ya YouTube na botonyola Ndizi TV News sokonyola chingaki na boto tweet @Ndizi TV News boiga karengal kya ni tukerenti kirensa kiretaeka wetera se namba ere as screen ya yura bungo ya chaka kurwase ebunge ya Nyalibali Masaba egwodi ya kyamukama anenekera barai baendelete kwe roberia na guya kireko ko koriye kero ya kanene as koriye biro asense yito ya Kenya jo koriye kero kyobunge kurwase bunge ya Nyalibali Masaba pen ondali nera nigaboliri abamenyi bebunge iyo ya Nyalibali Masaba kumonyora asetebe gati ya barayibanda bange banyara bakwana asoroboti Frida Kirbo hatwaliganirie Matuko 15 nelimo atigaire tosoe asobochoryo bonene abarwaneri bebirogo nigo bale chimbero asoko ene kibenyoleire obobui Oyo koligia ekero kyobo jumbe ime Nyalibali Masaba Ben Ondali nigenyo ali bagalia bene gokwana nabamenyi bensemeyo gokwana imeyo wadi ya kyamukama asomo yegabwo kwa mwaine anyagosira Christopher Makura nigasaba abamenyi bensemeyo gwesokia sobonge na komochora buna omobunge elyokoleta amagenderero Abantu baminto nko basaba kitaliki kyanda omotyenyona na mwimo kaso bonge abantu baminto nko basaba buna natalirega natalire uno mu muromolemu na iki irunguma ate na chira hata botondo na chire boguche mbakarora ligatengereiri abantu batebera ondi ngo tobwate sibale na nda seseita batebire no ndali bakubwatesi mbiya mwana sana ya sawa seni chama yane koro kwa Progressive Party of Kenya alama ya ina torch MCA okiamo kama boigo korwanere kero gekyo nigaira nelimbia mono asoko mobwatesia asobokoleribwe merimo yaye na boigo nigasaba ogosirwa asobochoryo bonene bole bosio nigo boigo aralia omolembe chinga kiribereria siasa ligendete ko ene kigwa aba minto bakiamo kama ngo bakerambia mono esababu mwambwati siasa by election Nesaya gatara naintwe mukangige pindi kyo mwaka oyomo ngati gotambokia gosengati gotamboka gotabokia emirimo yabe kirase kifairime abaminto kisugulia mbonongo kisabaga kimo kikondugie bwane mbonongo saba mombwatesie egere na inche mbale kerobo kima morore na kinkoro gobo kima bugane egento kende abantu bali bawaka chikura kyonse baminto ba Kenya gaiga egentege tangani kitari kikiandango ikachire naende chiere mobe no molembe Omo director Nyandusi Nyakeramba nigamwakera ekoko oyo koligia ekerogo kyobo governor ime county ya Kisii Simbarati na kubamochia bali bagoteba nigaretire ogoturubani asorogongo rwagusi pasanda do watebige ntekam 40 yo marembe totagete chikura chia kuna marembe mtu akora chikura aga by election chisegi mtu arwane emnyore karera lakini Simbarati na rengo
Ninya chekirogoro by election dija rengo abantu bakasunyuntu abantu bakaitwa simbarati na rengo ribonjari twabate by election yabo pore abantu bakaitwa abantu bakasunyuntu simbarati na rengo igo mosa le simbarati erieta mumotige abana inji bamwakire chikura munabatagete. Frida Kerubo, Ndizi TV. Enzemo y'abasubati kurwaze kaunti ya Kisii ni gomono banyareba kumokia banasiasa nene bali bakubatumika basaye asogoturwa n'imesangano awase kaunti ya Kisii bakwana nikitaseni kandi Steven ni gomono banyareba batabona teribu y'abasaye gutumekwa ingakeye ya siasa yani gagocha magega y'abasaye kwenda sense media ATC Usagireja Training Center ase ikeye na guturwa n'imesangano renge gokorekana sense meyo anekero umusangano bwari ntibune kyombe kyobachorya munechimbe IBC elikurwa magerio ojasi bali bakoli yekero ebirogo awase kaunti ya Kisii gukwana ni gobono bamukiriye gakoro kyasibate biro na siasa tibanyara baguturbani omoremba sensito ya Kenya. Sisi ni wamama, tuko na watoto vijana na wavulana, lakini vijana wetu wanatumika vibaya. Tunakashifu hiyo kitendo. Mwenyako nyuma ya hili kitendo tunasema awache kabisa kutumia watoto wetu, kwa sababu watoto wetu wameumizwa vibaya sana. Wengine wamepigwa mawe, maji ni mpaka polisi anapigwa jiwe pale tuliona jana. Tunasema ni vibaya sana. Na hii ni serikali. Sasa sisi kama mama wa Kisii tumeanza kuogopa. Juzi tulikuwa na mkutano wa mama hapa Kisii kwa stadium hapo. Mama tulikuwa pale, lakini tuliona jambo lingine mbaya sana tena. Vijana waliingia wakavamia, wakatuingilia kwa mkutano hapo, baadaye tukaona tear gas. Tumekimbia, tukakimbizwa, wamama tukavunjika mpaka hata mikono, hata tunaumia mpaka tuko na maumivu. Mimi nataka kuuliza wamama, tutaweza kupiga kura kweli? Sasa tunauliza viongozi wetu. Sisi tunalilia President Uhuru Kenyatta, our president. President Uhuru Kenyatta wewe ndio president wetu mpaka tarehe 9. Tupige kura ndio kiongozi mwingine achaguliwe. Mama wa maendeleo wanawake eneo hii. Mimi ni kiongozi ya kina mama eneo hii. Tangu nianze kupiga kura 2004 mpaka saa hizi sijawahi ona kitendo kinatendeka kama hiki. We've been doing very peaceful elections. Lakini kitu nimeona katika Kisii County round hii ninashangaa sana. Nashangaa sana, it is very sad. Tumeona hii ni kitu ya kusitikisa sana. Kama wamama wa Kisii County, nauliza viongozi wetu popote walipo watusikize, kwa sababu tunataka uchaguzi, tunaenda kufanya uchaguzi, tunataka amani. Garda sense meya bana siasa usabara bana takobora ni goro ya murembe ni gobono yo kabeire mumaya bwe municipality ya Kisii samuri nyangisanya riga kobori bana siasa kwena kibuna nkora libaro murembe karoto kwenda sobo chori bonne bumwako yo gagoteba ni gateruna umugusini gare umugesa kukebwate omurembe boigo netakirina twende kora ryo murembo ino ne karoto ko sobo chori ne karoto rakore obochori obu ndate kuyali bageriga kuno ya muba barayi baito babusi okwana nga asichinga kechiga igotoko sababa kusiba minto bonsi n'abantu baito bonsi pi asetweka usiyengema nyamira no ene chinsa majeri cyo sasa abantu baito bale baba ya komorembe mangana nale twa rocha beire chwi wike ya maitire ya chibere cha itire okomnyakani kwa basigari abantu bakutana magena na manganande tarato epichengia uneke saku no nyaniga santo baito bale suko bacha gutwaro ubo mangana kyaya gotwara kuboli abarayi baito bonsi bakuboli chukura n'abantu baito bonsi pi baba amo babe komorembe chukura tariki 6 sashayalire nto base kurutana amagena uitana asenge nchu ya mangana chukura ngoja chena ndichiere gato be komorembe no murembo ino rata kole muna into bagusi komenya n'abantu bande biya kubwa gukora kisegi kinga bunechiga na segi nchiko geronyole chukura segi nchiko nyoa kogera oya werieta ngendo kera kanene no gutwara murembe eline mambia aya abana baito na intwe tonyali bagasona gasoka gwetia na kiro montanya ali baga na ino tubatige bali mo achoriru mugande
Asinga gejeju abasubati korwase county ya Murang'a nigona barubanyare bako semia na gusegeta basaye wetango tumekuwa na bana siasa nene krabate runa kera basaye bara tumekuna bana siasa nigo bacu batumeka kulinda kroba irire birogo babeba nigo bona bateruna tika baligeria baraye barachore barabaya bali barareta amagendero ochekero turebosyo. Naomba youth wasikuwe wa kutumika vibaya na hawa wanasiasa wengine, waache kuwa wakitumika vibaya, manake youth wanatumika vibaya na ikifika ni wakati wa kazi job opportunity hawapati, lakini wanawatumia vibaya wakati wanataka vita ikuje. Kwa hivyo sisi chama cha UDA tunaenda tukiambia watu tunataka amani, tunafanya campaign zetu na amani, na tunaambia watu waeke Kenya yetu kwenye maombi na waombee wanasiasa wote. Kwa saa hii naomba wakati huu wa siasa na baada ya siasa, naomba tuwe na amani. Tuelimishe watu wetu tuwe na amani. Kama hata una support mtu mwingine ama kama husupport yule mwingine, naomba kwa heshima tuwe na peaceful campaigns. Tuwe na amani katika level yetu ya chini mpaka juu. Ekiombe kia Bar of Mercy Advisory Committee nigo bono kia bekire miroberi ya senjira yekerero anene eriko chikotanga gose kumanya bali bakuburia mabori eri banyare bakugurukurwa sekigera ao anene bali bakoreto bosali obokoboke korekwana ase county Kisii bakorawo n'umunyateneri omunene bw'ekiombe kio lidi murioki nigatebuna korenga nebirengeri basangirira kurwasi county ao nigo bono baikirire na tiga bakore miroberi abasenjira yekerero elio kiromonto kubwateraniwa asenjira eyo yekerero. Must continue remaining a reformed person with regard to Article 133 of the Constitution, and unlike the way the Kenyan people assume that Kisis are very unforgiving, we are coming up with a very robust discussion from here and very strong recommendations that yes, the Kisii people even want the committee expanded so that they accept back people who have been released from prison, they help them settle down. We even had the chairman of the Abagusi Council of Elders saying that he's willing to also have teams go around and do sensitization. On matters children accompanying their mothers in prison, these are children who are in prison simply because their mothers are serving a sentence. And therefore the child who is in need of care from the mother finds themselves in prison. But they are not serving a sentence. They are simply children accompanying their mothers in prison. Asinga geje chabateneri abo nigo baborire mugusi anene ko banjira na ko banja bali banyarire bagusuburu kurwasi jera aho korengana barabo nigo batebinoro gongorwa gusi anene mburi kabwarema ekera abantu babwatukiru kurwasi jera aho kurende nigo basemire mugusi bino monto kabwatukiru kurwasi jera nabekorenga buno nyarire ka gucenje tabi igekerachire kwikanyare ka kwanjirwa kumenya nabantasi ebinyuro. We have developed the policy, we have developed the draft amendment bill, and we want you to validate and confirm that your views were taken care of so that the policy can go to cabinet and then the bill can be taken to parliament to become law. So important for us is what we have taken from this community to improve on the document that we have. I will want to very briefly say what came out and what are the key considerations that people want to be taken care of in the policy and the bill. The first one is people wanted a robust, integrative, transparent and feedback-prone petition process. People want a transparent process and an open process. So what we have done to take care of that in the bill and in the policy is that we have digitized the entire mercy process. People, the convicts, will be able to apply online. They can know when they are scheduled for interview, whether the application was rejected, accepted, and even the general public on the homepage can know the status of any petition. So that was the first concern, and all the Kenyans in the 24 counties that we visited. Ekero toko na nale wikase nsemo ya siasa wa mabwa Kenya kwanza nigo na borobo agendera guya kiriko kasi nsemo ao kuzaji county ao asensi ito ya Kenya sebego banyara bakubuli abana siasa bande gotesona ni asikyo bikirikyo bajoriamo ne chimbibe umurikito Frida Kerubo nigo na ratware roboti oru asenjira ayobekirana. Obomo bwa Kenya kwanza nigo boira chikambeni chabo chinsemo chia Karen. Bakora gwano yoko irukie bendera yobomo bo William Ruto oyibo igoro mokonyi bo morai bwense nigasaba abamenyi benseme yoko basira asobo choli bole bosio.
egati ya baraibekera na sechinsemecho no mugavana we county ya Kilifi Amason Kingi omobunge Okiharu Dindi Nyoro Kithure Kindiki Kipchumba Murkomen negati ya bande. Ewe mzee wa kitendawili puppet ya Uhuru Kenyatta, both of you mnaenda nyumbani 9th of August. Gokwana asechinsemecho nigo Ruto ainekeri abakenya buna nigo baganetie obochori bobwene na boigo obwasioku. Oboigo nigo asaba omoraibense Uhuru Kenyatta gotanjera abanyanyimbo gotume kwa bobe ase ogoturubani obochori bolebosio. As Kenya Kwanza, we are not looking for any favors. We want a credible, free, democratic election in Kenya. Let the will of the people of Kenya prevail. Mr. President, please do not allow this country to go down the drain in your hands. Do not allow the police to be used to manipulate the election. Omorai bekia magia ANC Musalia Mudavadi nigagi keria engane yo na boigo kogania ekiombe kiobotuki DCI kwena na oroboti ase ogosira kwa msando na boigo gotiga gwesona ni anegasi ya IBC. Sisi tunauliza polisi, ni miaka 5 sasa tangu ofisa wa IBC Musando kuchukuliwa na kuuawa. Badala ya wale watu wa DCI kutuambia ati IBC nasema uongo, tunataka progress report watuambie upelelezi ambao wamefanya kuhusu Musando miaka 5 iliyopita. Omorai bekia magia Ford Kenya Moses Wetangula nigaenekeri abakenya kubwaterana eliokoeneki obotoereru asense ya Kenya. Inji imeamua na tutembee pamoja. Tunataka kuwaomba tuwe na inchi yenye unafurahia kama mwana Kenya, sio kwa sababu ya jina yako, kwa sababu una haki kuwa Mkenya. Kithure Kindiki ni gamochi eserikali asobokoreri obobe ase oborai boigo nigo asaba obotoereru eliogotairanera ebikorwa byo mwaka bwechiribubere na 52. Unajua hawa watu ambao wanaongozwa na rafiki yangu ya zamani Uhuru Kenyatta wametuzoea. Wamefanya mambo mingi the last 4 years. We have wasted 4 years as a country because of poor leadership and incompetent leadership and a leadership that is full of inferiority complex. As the chief agent of Kenya Kwanza, this country cannot entertain another 2007. Frida Kerubo, Ndizi TV. Omubunge Hururambi Titus Kamara oyinande boigoro mo bishop ni gobona nyarega kumubolia Ruben Kigame oyurigeti kigambiro kyarege kumunachira nyar kagwanje ne kyombegirikyo giyabachoria manechimbe IBC kori yekero kanene asinti to ya Kenya gotiga mangana yo korengana Rurambi nigatibina Kagame na kuri yekero ekyo tabwati kura chinde cyonse aranyora sense ya Kenya korengana aba Kenya banyarire bakomachoro murayobo kuri n'ikitari kigirikyanda baganyete banyargo ikasetebe igo Kagame na iguri bagata konyora bagalinde lyonse sense ya Kenya. Actually the race in Kenya has shaped between two people, the Right Honorable Raila Amolo Odinga and His Excellency Dr. William Ruto. That is where the race is, and then Wajakoyo is coming in. So Ruben himself will be coming which position. So do you really want to plunge the country into chaos when you don't even have a single iota of a chance to win the election? And so Ruben, being a man of God like myself, should reconsider himself, and IDC should be looking at it, because if you postpone the election, people have spent resources, the country is ready for an election, I think you will want to destabilize the country. And so from where I stand, natural justice, Ruben doesn't have a chance to be president of Kenya, and there is no reason and no need to plunge the country into what I would say a constitutional crisis. Ruben Kagame aburi tangani konyora bwanje iru nekambero buneke mbigirike bachoria manechimbe IBC kichikomobeka ase ballot box eri ya presidential ballot kolende kolende IBC egateba muna yakona jogwana jituya
kine kia ni kukera jikote kare litiko ya chumatata kutoka nayo ni kutoka enda wikaso obwa asimiuro moja litiko rero ni obwa kora emesangano yabo asinsemo ao anenekero baikasi county ya Murang'a sumura ibwikia maki ODM Raila Odinga oyukuruki ebendere yo obwa asimiuro moja sukuri kerekenene ate abuna obwa asimiuro moja na ubara chikoreta monjeri asense ya Kenya. Sasa yenu ameiba na anakuja hapa tunapiga sasa makofi hadi mtu mkarimu. Nasema msikatae hiyo pesa kileta, lakini hapana sema asante. Mimi tena kesho urudi na leta nyingine. Sasa na dawa yake ni kupiga Azimio. Akitoka nasema inawezekana. Sawa? Maana hiyo ni pesa ambayo jamaa wameiba na maendeleo hawezi kupatikana kwa mambo kama haya. Maendeleo itapatikana na ile mpango ambayo sisi tumeweka kama azimio la umoja. Sisi tumesema tunataka kusaidia ukulima, kuimarisha ukulima ili tuweze kutosheleza mahitaji yetu kwa upande ya chakula. Food self sufficiency. Pili tumesema tunataka kuona kama tunafanya value addition kwa ile bidhaa natoka katika kilimo. Igo habara ibekerna asumo sankano yuba kuragwa no munyakirubu kyombekirigia Chamber of Commerce nigo ba motogire na gotabuna nere bieko isene gochikobu murai bwense ya Kenya boigo na chikoreta monjoro boigo France tori yote neta bakulimirimo asikyombekirigia ko tunere na nyaraka gotogirera na kuburia abantu ba Central baligereri mbanyara bagotugusko yakogerera nedra chikwire kenene yense ya Kenya. Baba, hawa vijana wamekuja kukuhakikishia kwamba wanatembea na wewe sako kwa bako, bega kwa bega, kwa sababu ukiingia kama rais, ukiwa na Martha, viwanda vitaimarika. Watu wa Central miaka yote ndio huongoza watu wa Kenya kwa siasa ya nchi hii. Mnasikia? Na mimi nashangaa sana mnapoteza network rahisi sana. Na mkipoteza hii network tena mkae kwa baridi miaka mingine inayokuja mtapata shida sana. Omugabana we county ya Murang'a mwangi wa irio inero ikirana somo yego yoni gonere ate abuna ningikerete agaswaso mu Asimiuro moja samubolera Odinga gochikirani amagani aliba akwanetenere nyuma taraswa asomo Asimiuro moja. Na watu wa Central ni wafanyabiashara wadogo ama wakulima wadogo, na mipango yao inahusu maisha yao ya kifamilia, na ndio mwenendo na manifesto ya chama cha Usawa ni household economic empowerment. Tunajiuliza, katika familia watu wamelala njaa? Katika familia watu wanatengeneza hela? Katika familia watu wana afya? Nikamueleza nitakuambia mambo 4-5 ambayo inanifanya watu wa Murang'a waniunge mkono. Ukitupatia ahadi ya kwamba hiyo mambo tutafanya na wewe, na ukuje upe hiyo ahadi kwa watu wangu, mimi nitakuita baba. Ayuna na kwarendia jinsi chiga kulindi nyoro na chikora chinse tuchabona botuko ni gochikonyora na John Kebati akoretera mangana maye jinsedo enda mekwere wika somoro beribwe kembu litko lero karosia segendete kubata inse korba gochikonyomerana na Job Nyangenya oyo kuri kirugo kiobo bunge bwamo machoge chache igo wikora chinsedo ni gokoretura mangana Amayia na John Kebati enda mekwere wika somoro beribwe kembu ningo tena gendera kuri limero bilete ya Ndizi ne rugwansu bomagusi nande gosabro toro botuko bya botabwati brukunyo binde byonse yo to yorenga sense merinde yumurwe manyeryo nigakorwa choshouta no yoene kibona chibichana mariga go chira senjera yabene no Musa James Nigeria ne Brighton makoli to mirane litukure Jumatatu asomoro berio bwensakya.